lam katok entertaining ting na figur jibai tuni program ding ina ilam ko hopi sunga football academy nalung sima nangai to hak changa happy feet academy chi kha nalung sima hong dok sek din kaging ta tuni na happy feet academy neitu ya hihtouh pa Liankhosiam kakianga ama to football tung tang bana ama hin khwa chi te houlim na saw lo na nei le che hi tuina hihtouh pa Liankhosiam to ai football tung tang bana hi academy aman hon pathiak pen bang chikunan pathiak le tu le la student ani dan te bana kimawlna to kisaya i khangnoute sem na dinga poimoh hen khat om thei ding ama hi manina ama to houlim na saw lo nai nei di tuni noi tang non pek thi chagina na tunga ki pa thu kon ge no ama sapi ni na mo na family hi mai kile ai nang le nang self introduction nong ki nei thi gam ki pa wae ama sapi ni na pathian tu ki pa thu ge na hoi bana lam katok i nei tu e tu pa silen tu le ki pa thu thak takina kon ge na bang hunman phanon pel ja kina i ke khamina hi le S Liankhosiam hiya i kapa S kamjapa ngaihte le kanu ni hoi kim ahia unaw mi guk kapawa minin thupina gamana paisan tawa i kazi marsi hoite to i tani numei khat to pasal khat kan dewa to neroma ka khosalel ka hiu nang kha football pek siam ma le ai sing tang mi te la ka dia le si thwai hello na hi chi kha yan ki thei thama nang club na na tel khang na hin khat om sa te khong non yen thi diam le ki pa huaye bot pek siam list te la kana na koya hi ke hi le ai lisa tel patset lo na kana ki koya hi ki pa huai i neulaya cha i lomta khong to ai hi cheng ni sik ta cheng khat sik ta chi de khong khat chui gen da dia i amasa ni i under 16 tournament kha i simveng youth club pa kana ki mol masa pena wai zo local la len lai NLYC bungwal zoisa le ZFC le salpa FC chi te khonga kana ki mola wai mun tuama i silonga 2011 ina i nangki wirat to i the semedina rangdajit second team waya kana ki mola wai zo ina ni Guwahati town club pa kana ki mola wai zo i aizola MPL la i Bethlehem Wingklang FC ya kana ki mol waiting IT ka club ki mol khangna mun khop anaki mol khan hai chi kha changa wailo ina na hin khwa football ina bang tani na hon thun zo hin na thele khin khwa football ina thunun zo pen ma ja ka hi le ke i mi za kai pau tam lo ka hi ke adina lom thak ba bol lom ki thwapi lom di ba bol che khong ki adina hak sama ma himale i inside the ground na changa i teammate te yam ekele i opponent te yam i pau se selo wale i wakingai na the mo wakingai na the ina i yei koving kalom te na veng tom tama kalom te bana i nam tuam pau tuam kalom te tu tana le i kalom tam zo hi football zia ka hiya wai bana in kwan haksa pen mana ki khangnia na hiya inu te pa te bang jingkar thoma lokwanin khomia laung tung on ki kol tak man lo mo ma hi football lung lu zia kina hi self discipline na poimoh dan le banga hi kham thia pat kiveng siang thowa poimoh dan le teamwork dedication determination le hi value le discipline principle chi te tampi football jakina kana zera ke adina football hi man phapa ma hi happy feet football academy chi kha i lamka banga kha football lung lu ti athei lo om din le agin ta khoi ke hoi loina naw pang i chi te football pek lung lu le academy lu du chu hoi happy feet football academy chi kha alung simo amma sa pen din le ka ging ta mo he kha bang chidana hong piang khia le he academy happy feet ong pian kheda ni sau tak legen the male tomina tom the pena kon gen som dia a story kha
2012 ina kau in nom lo sana kau in nom lo sana pat banga hei coffee la kipa na tak tak om lo chi khong kana musua hei hausang na te thupi na te sumle paya te kipa na om lo chi te kana musua huai khwa hunong pai pai na kau kha tamzoi ni thei tuwa kham thei le zu te khana zong ana zong sanga hiya himale kalung sima thil khatong ki gen chu bangja ka nang wai hun laya ana hil lowe nang na hil thei vele nang hot dam na tu na hil thei voi nang bangdia khalam na pan pi thei voi chi kha kalung sima omoma waya kha to pathian na sep di chi kha kalung sima om pen ma himale bangchi banga sep di chi kha ka thei het ke ya achang siang bangin bible zira yai kham thei ti kyang khonga thu khong bagen zel di chi khong ka lu sema mai ma le ke thu gen siam me lo thu gen le thu gen thei lo ka hi hi ma le khat ve yai rehab center ti khonga chin ka nge na hodam na thu khong ka gen zela hi chahunong pai in 2016 na hi ko EBC aki khom ka ya central lamka waya EBC program khat anei zela program laka missions motivation program mo waya katil khangna hi thugen tu reverend S Vungmin thanga hi wain pathian na se mu bible zir se lawa septe ina dite septe ina dia ban chan gen laka kwayam football pek siam oma coach license nei le wai tung ton banga le pathian thu gen thi chi on gen na ke adina kana bul ma waya pat license on zira he academy on pan ka hi academy a core value ai le to evangelize youth mai mo waya hi hong pian khyak dan atom ke ma to a chi le chu nang coach license nei chi na hi china mo ye kha bangchi banga nei thei dia le alung lut khin khat bangom tale mo hey coach license amu na di hak side ke ya ajak chu football vakimol se lo le nei thei thama ya banga adip dewa tactical va thei ngai ma salo ya to HFFA a schedule le a venue te ichina a website an ta khejela wai tung to na booking va bol di license a kipanin sin di license a booking open on hongchanga wai va book di mi 23 to 25 khatve training a ki training zela hiya waya booking man le select a kyom khadi 25 nung na mayom khag le chu next khanga ngai di mo banga chi ali he kha test khong bang china pa ya le process kha a process kha theory to practical oma ni khata session lioma dakwa ki panin 10:30 a theory 11 apat 12 tan practical waizo lunch break komin waizo a theory ki pan non 1 to 2 2:30 to 3:30 ekele 4 chi honga practical hom non mo theory to practical wai bana theory exam atwa ma minchin practical exam atwa ma o mai Happy Feet Football Academy kha non ge na ai kha lohching ma tu ta ni na naw pang bangza bang na train khata di wale tu ta na registration ai le zathum le chi hongai ta zathum le chi khong mo wai le kha naw pang ai bang kha mon hoi dia kai na chi khong mo sau tak tung thi dia na mu hen khat khong om thoya mon hoi le sau tak tung di kha kin gen hak ka samama aja kai le Maban hi amo ave ka lohching di na ka de le ka deihsak ka ging ta himale he academy chi kha school da na hi education dan mo prep ki pan wa zo high school wa zo senior secondary wa zo BA MA chen do wa pai to wa na he academy fundamental basic te wai zo changa player khatina dia a requirement te anaki educate in chin
wai kha mau ku kal taka I chitak taka I amau mas ana workout tua wai bana I parents ten le guide theita na guide ta support poimoh le support ta wai ting hong ki gom khom le chu gama I mi tampi lohching dina kamu hoilui na hi ai Minerva Academy mo ai amau to le partnership ai tuma ana sign na hiu chi kha ai kin le kana zakha ai kon ki pa pi ma ya mo ai khangnoute academy hina ai loi football lung lu naw pang tia de khabang chitu ka phatwam de le wai kha ki pa waye ama sai na Minerva Academy ai le infrastructure le facilities stable ma hi wa ke nge le mun ka pha practice ground bang le guk ne yu mo wai bana ni sen pitch keeper training ne mo wai zo small side wai zo category dungzu ya hostel atwam to ma ne hi ya wai lo bana I league le yuta ana champion sa ya wai bana kilung lu na dia ka hi le amau grassroots yai kum som le thum noi lam te a focus pen ma wa wai focus yang ma wa to le 2034 World Cup batch ne hi wa wai bana academy in Fit Football Academy in short term le long term goal ki ne ya short term hi player te student te muntama trial sol khyak de le national le international tantung phathei dia helakana sin sagde chi hi ya waite azia ka hi le in Fit Football Academy in hai national level a competition a batil na dia banga facilities le infrastructure bang makine ke ya dia a hoi pen kha chu ma setback thei ko ma kwa ya stable sa khat to vakilom ta leng amau tung to na player te banga platform le opportunity ki pe thei dia chi ngai to ana on ki bola hi a aphatwam di chu naw pangte player te tuang khanglian ti te hi to amau to kha na partnership un kha pangbang teng khongon su khadi ka chi chu nang he panami khong amau kenga sol thei mo chi dan mo amau to bang tenga agreement ne wale agreement ai le atom ki mage ni na player to coach education ai maya player chianga amau le hiai lak zona mi naw pangte hong en khe thei di mo en le wai lak amau academy a basol thei di kum khatani ve mo hoi bana coach bangle banga professional a career dana la wotuam le amau kenga internship va pai thei di a hoi le omden thei di hiaite khonga hi agreement kha hey lamka khonga kha hey mi khen khat he academy chi khen khat ti khong kha trial khong nei se kumo he ti kha muan hoi mau he pang chita nei de le club ti kha muan hoi ke we chi ken gen ha ka sama ma ja chu club anai tak ja kuna hoi lo wa nu le pa te le player te thei de ka de chu kwayam club phati ba zu I wa zot de ka kwayam club khata trial wa pai de le chu a club te road map banga atupu mo AIFF accreditation club ai khawam to AIFF in accreditation 83 teams ne in chinwai lak zona til khawam chi hong mo hoi bana ani na din a facilities le infrastructure banga chi khong ba theina hoi bana a technical director kwa a coach te kwa a license banga experience banga hoi bana a philosophy a style of play banga chi khong va track masai na hoi lo bana amau bang tournament ki mol dewa club hela ka la leo hoi bana kum khata match bangza ki mol dewa chi khong le thei hoi ka sa ja kai le naw pangte training chawa siamai ke ya asiam naw chu match sahi mo football chu match is the best teacher ki chi mo wa hi na hoi ti khong le track ma sa khoi ka sa hoi bana atom na dina a player te bangai ke le a result last season a result bang
track mà sa thei le banga join dile join lo team hoi lo ki thei hen mai din ka ging ta i tua nan gen lai na hei football lung lut mo Maban bang le club min thang tak tampiom huai ti akimol khak sam di bechi bang ana lungul omdi na ki yin ta khoi mo sintang mi ma le huai ti de thei to le hi de poimoh na sak te nan gen be dem hei question hi lung lut to club liana kimol lut mo hei ni na kon khen dia lung lut te adi kon gen ma sa dia football hi dena ka gen dani na education na hi a face lian na ma first phase ka chu fun phase ka chia why zo foundation phase ka chia why zo formative phase ka chia why zo final phase ka chia phase lina ki khena hi a first phase pen fun phase pen kha poimoh pen hi mo kum gu ka pat kum som le thum ki kar te kha poimoh pen why hun na kha footballer golden age of learning ki chin hi hun na kha a skills te hiam a fundamental te hiam a basic te hiam bang chi pass di bang chi push di bang chi receive di bang chi head di hi stage kha atam thelam ki je sakin chin why zo a foundation phase kha hi a thil zir teo a level ki up sakin a foundation ki det sak mo why zo formative phase kha hi a foundation te teo ki execute sak dan ki zir sak mo why zo final phase chu professional team join the mai hi ta mo hi a poimoh chu alung lut chu kwa hiam inau te hiam ta te hiam lung lutom le en chu class 10 pass ta kimol thei ta ichi changa kumsom le ku khon na hi mo kha a formative phase nei ta football a chu ki hel dai ta mo changna khadon gen leng tua Messi chi kha kumsom le thumai laya a manager paun to Messi kha kumsom le thumai laya Messi pen kha to Messi lai hi chi mo ya yom zia chu newell old boys a ana training ma sain chin Messi kha kumgiat apha ka waya pat la Messi a Barcelona tenan un scout khia ko hiya waya nu le pati le haksa sama ma hi to Argentina pat Spain a ki shift di mo Spain a hongom to hong training le kha chu a history ta mo ya ka genu tak chu alung lut pen kha adip zo alung lut ngai lai mo why zo a player chawi lawa nu le paten support ngai chi kon gen hian lan why bana club lian zo kimol utia dina to kwa hiam khat hi a face ama zui khanon lo formative phase hong final phase hong a om ta hi le hetia de le chance tom zo hi le professional va hi thei lai mo to district league te hong kimol state league hong a paito why zo national tournament te Santos trophy Durand cup chi te hi tiau chi te hong a experience hoihtak nei hi le club ten trial long ball zelun chin heuna vatela le lohching thei mo himale ka request su a face takat zuya kha kha hoi zo hilele a face zu kha ke ya lianta club phat zu yu thi lele chance ki hong lai hilele aneu zo chu hi mo Happy Fit Football Academy nang khana na pai pi dan mo mi khin khat bang kha ata te bangu nang kyanga hon solut bang hileu mo nang hi dan bang ana thei kholut bangom kha thei mo wa chaka na process ichiam nang na pai pi dan tang pinong yen te dem Happy Fit Football Academy kha ka pai dan wa hi le category thum ka nei wa tuna training center kha khat ka nei wa NYC te Pantinazarina sports complex ka jang theiwa waya kahi zelwa zinkar alternate na under 13 ka nei wa under 15 ka nei wa under 18 ka nei wa category thum ka nei wa waite alternate deihsak ka pai piwa waite kha coach thum ko mwa tu le le na wai coach thum ten training ka pe zelwa wai zo ka training zo changuna review ka nei zelwa wai zo akha hi zo changina assessment monthly assessment ka nei wa banga amount development
si khong khat trek zelwa I hoihtak kha khen khat elite team a kom sakwa ana improve deuh te kha elite team a koi towa khen khat hiai exercise ya ka hong tel dam theihna dia hong tel mi khen khat te kha non elite ka koi wa china ka hi pi zelo hi Maban labang china paito zel na so male he football academy to ki sai bang hona nang mi mala football to ki sai bang amo Maban ka paito somdan wei le tuna center ni nei theidina ko mo patyan he pinazarena newlam ka NLC ground to complex to tuna pu hangkhandian vi hangkhandian le Dr. Kimboy deihsak na zarina ground amundi on phut mai sakwan jang saka ki pa wai ka sa pen ma amau banga hei development de hihtouh ne kha ku hi thupi ka sa pen ma wai ground to ki bol thak pe na hi training session le nei ka somwa hoi bana grassroots tournament to under 15 hei youth tournament kha calendar ki janta ka ne ya paito zel hoi tournament te scouting te bang hong pai thei zel du china hoi ka somwa hoi bana nulam ka hi jingkar lam session ma ya paidan da nai sa oi paito thodi he kha ka somo I gam sunga turf mo mo the tun leng he JP laser yom mabung wal kho khunga hiya he mun kha anwa ma le hiya he dan turf kha atam sima hi ma le he kham nia mo khat ve thu an ground ni oma hiya kimol the di lian hun tok oi jaga he dan ti kha bang chitukina football lama khan to na han tun hin na mo le khan to na ompen ma he dan taf ground hoya kimol di asia kai le ke grassroots coach ka hi jakina grassroots te hi field lian sanga akimol le field ne wa kimol kha a intensity le sang zo wai zo cha ball touch tam zo wai zo a decision making le hoi zo mo wai zo a fitness le hoi zo advantage nge na hi a wai bana a hoi ka sang nai le chu to ana retire te kei bang to mi khen khat upa football na lungdud la he ground na rana kimol pe no lotia dina second chance on pe thak ka sa he kha hoi ka sa mama he ma be mo houlim na anwa mama atom na pending ina he banga to again bana mo he football to ki saya again bi un na ne om bang gen thi jam masa poimoh sang mamai le culture in society in kha football kha adib dewa lunglut chu ki chinchi le adib dewa lunglu zo lo do kha china changom zela asia kai le society kha naw pang khatong piang le le kha simdi IAS hidi IRS hidi doctor hidi ki ko hi mo tuna football kimol di chi changa banga gambang diak dakin leng a football kimol te kha a failure hi deu tang pi mo le kha sim lunglu lo nunga football kimol chi ta tuna nu le pate kenga kha ge nu chu football le education khata hi mo to nidang lai ama hun lai na chi zen le ama hun lai na NFL 1996 a anakipana waya club som khongoma hiya club som chau kimolin player team khatami somni lenga khongomina ngai to le India population he zalaka zani le som nga khong player ki poimoh mo it's a football na paito waya tu changa 2014 a ISL on hongomin kha thil tengon khe ka football khang khangto mama akuma ni na khangto wa to ISL te bangin ISL team nei squad khatami som thum khongom wai zo second team nei layu wai zo I league kom lai I league second division om lai wai zo state league kom lai state league tan pai ki mol le yai ki wak the na khama hi mo hei na football le career option hi ta mo hei na thei ko mina inau te kwa hiam football lung lut om le ane wapat rasu tapat kizir to sakin hi le banga yai igamina na gen zel professional level tan
ki tung zo lo hi vo ei mi zo chi te kha he kha soft thein ka ging ta hoi bana football player khatin le kha siam te politician te sanga impact nei zo thama hi chi na chu i le kha siama vaite baki dem phalo de hi mo me hoya vaite baki dem phalo de hi himale idem phak thein om sun chu sports ai mo tuna ye la ka lamka i churchanpur FC bang esangna dina club nei na hoidona i maintain zole East Bengal to baki mo the mai mo baki zo the mai ka option na mai hoi bana lekha siam te koya MCS te ISTN thil hoi tampi hi mo igama himale national newspaper te a aminu tuang phazo lo mo tuna emi khatin aisela goal khat bakhum le India mina goal khat bakhum le national hero hi mai mo national newspaper te ai mir tuang zo di waja ka football pe kha impact player den impact nei ma hi chekha ka gen no thie ki pa ke Happy Feet Football Academy neitu hihtouh pa S Liankhosiam to tuni ai houlim naw heting hun sak dinga ahon gen te thia thuman phatak tak wana football pek lunglut tia di banga kha lak thei ding tam tak ahon gen te kha athakini thei dinga athukien te ilak siam le mabana football khan to na nak taka hon tun de chi athakini thei dinga wailoina Happy Feet Football Academy kha nata te hiam ko hiam kai sakul le leng chiklai pewa ma kha thudot theigi ge ki honggi ge hi chi leng i deihsak di dunia program mu heting hun sak ding ki pa ke